video in tu te si bei wo le tun video a chuan in silai kan kap don lova silai license deal dan tlang pui kan en thuak don ni ama sa in ga camera man rin roll ber pakhat hi at that lo awangin video te pokaron upload hlei thei lova e thatep turangai la chu mi kar laka silai license deal dan toite akan en ho thuak don ni ale ama saberin silai license hi deal tur hianin kumsom ni pakhat tlin angai phota tin silai license deal na form a form hi DC office am branch a cheng som nga in leitur rom thina tu chu kan trema sa don dia ale a form hi chiruk lai oma A1 form A1 oma S1 S2 S3 S4 le declaration form oma ni tu chu A1 hi kan in ma sa beranga a form A1 a hi chuanin thil chuti lutuk le mom lawa kum som ni pakhatlin ngai ti te tin ming pa ming ni na chi sang sang om thea tin number 8 le number form A1 number 8 le number 9 a hian kan en chuan I permanent address le present address ti omani om sia chu en tiananin inom na hun atang khan ideal thei tina tluka ka ngai ja ke chuan en tian scholarship khuai lo ni ta aizo lai lom ta ni aizol DC ambran sa khanin ideal ve thei tina ni om taka ka ngai ya permanent address present address le police station naiber ang chi te kha omani tin license hi chingin adil theya pakhat na chuanin self protection adil theya a pakhat le chuanin crop protection adil thei bokani crop protection hi chu forest DFO clearance angaya tlemina boy thlak de lek thina tin pakhat le chu self defense angaya ani self defense a chuanin DFO clearance ka ema angai velem lo ani ale a noi lama hianin ei number som pani na form A1 som pani na hianin forest crop protection chorin ziak nge meya I kan huan lo ram ven him na kan du ani chorin hemi kan feel apanga ni kan ni lem lo wa mi mal mani in vena da kan du ni chonin self protection hi kan tikanga som pani hi feel apangai lo te khani mai ta ni chon a noi lam panga hianin mani thai mai tur oma I zel kan tang to em thu boy la boy kan nei to em ti ho ang chi kha aron keng ve thunga tin a phek le lama hian silai chungchanga dan phalo silai kolte kan lo nei to em kan chungte license nei en lo om to em silai license kan lo deal tem kan lo mu to em ti ho ang chi kha aron zot boka tin a hnoya hianin kan silai deal tu category aron oma silai hi category thuma hlom len deu nan thena rifle shotgun ti le handgun ti ran then top ta ni rifle han ti khanin manager kan ti te ka tem 3 not 3 ka tiang hawang chi zong kha a hom tel veka chon shotgun kan ti hianin I mizo chon lai mal kan ti mai ulbun lai phir kan ti hawang chi kha a hom tel tek thunga BLT le MLT hi ron om sanga BLT hi barrel load lai mal kan ti hawang chi ho khania chuan MLT chu magazine load ve khata mukhat ai tam thun thei ho kha I magazine load ti chu ni ta tin a hnoya hianin district chawa man tur nge state pumpuya man tur nge India ram pumpuya man tur tikha tik mai tur om boka kha kan du per chu kan tik mai tur angai doni chuan form A1 to bera chuanin khoi la ya nge lai silai hi kan hu theyang ti a che ho kha tan fill up tur oma tin a hnoya hianin documents thil tel ngai ho om boka chu tlang puin voter ID te birth certificate Aadhaar card ti ho ang chi te kha atlang pui thil tel tur chu ani khan A1 ang chawa S1 ang kal vele thungang S1 a hi chuanin training certificate angaya training certificate hi police training certificate police lampang atanga pek chhuat tur ania I entianan cherchip district om tan chuanin PTS Thenjol a theyanga aizol lama tan chuan Mualvum Scholarship district a tan chuanin scholarship district a Mualvum aizol lama tan chuan Mualpui ti hawang zo kha kadingan khami mong han training tahan in police lampang khan an training nge ni di kha an training hun chung te ning zat gen training ti hawang chi te kha an manin an lo fill up ve thung dor ani ale form S2 a hianin
safety firearm safe storage kan tia ta chuanin almirah locker kan nei thaim kan ting chi kho kha hi chu ke mani fill up mai tur ni amaro chu ta hianin steel almirah lo ni ta se thalak kha color kherin ta hinin chil tel tur ani color kha thalak kha form S3 a hi chuanin ei medical certificate itemate yang doctor sign tur ama hi kut ke kiman nei nat na ben phone an nei lo ve tiang chi kha ta hianin doctor in lo sign ve thung thon ni form S4 hi police lampang sign ti tur ni ya police lampang hianin an lo ending ve thung anga ta hianin hemi form deal turin atling to kem thu boy la boy anei to em police station a hian tiang chi ho kha hei en tur tam tak oma hi chu kan soi thui lo menga police lampang ti tur ni wang hianin police a hi kal pui vek tur ni adot le achonin declaration form om ta declaration form a ve tung chu a hi a mai na om ngai lem lo tun hun rei vak lo kal ta non ti thar le ani yaenge kan man na chan kan du na chan kha dik tak khan I anon ti le mai ani mai ta ta hian mingte engsarai kan deal du ti te chuan enge sport na man tur nge manip in ve him nan nge crop protection atan nge ti hawang chi kha thil tel tur nia tin atirai an hunga hian kan du chan dik tak kha zia tur ni mi zo tong pona zia the sap tong pona zia theya ma se a form hi chu sap tong in zia ve khania tin an hoi hian police OC sign tur om le boka ta hianin remarks kan ti kha anung changa thae hi chu athalo lo pe su pon ti thian du chuan kha OC thu ani maya tin an noya le hian DFO sign tur om le ta ni amaro chu hemi hi crop protection kan deal chawin DFO sign ang haya self defense kan deal chuan hemi DFO sign hi angai lem lo ti kan soi du a tin affect to bera hian hi chu khoilo tur ania DC office lama tangin an mani an khoi ve thung don ani oi ti khan a form chu kan en zo te ra ei kan deal ve chinanga kan hu ve thei engemo a deal thim thim hi chu a har lawa a hu hi a har thung zo ka re vak lo nuwa kan hu le chu kan upload le chin don nia